Thank you, Mr. Mouth. Thank you. Ay, ano yun? Bye. Thank you. Full na? Ha? Full na ano yung cellphone? Arin, oo, yadi yun. Fast charger pa na yada. Okay. Oh, kaya dahil ko ba? Mga kagustuhan ko sa dinaan. Thank you, 14 people. Mga kagustuhan ko sa dinaan. Oh. Thank you, 12 people. Thank you so much. Thank you for watching. I'm busy. Hi, Father Mate. Hiram, Paswan, Hiram. Thank you so much.
Hi, Carlos. Thank you, Carlos. Okay, cool. I'm 6 and I know it. You're very beautiful. Thank you. Thank you for watching. Wala man pagsisertig mo.
people liking, yeah. Hello, host. Hi, Leonie. Mega, mega love. Shout out to you. God bless. Thank you, Leonie. Thank you, Leonie. Sunshine. Thank you so much for welcome, liking, return.
Thank you. Ito po ba yan? Tapos ate? Bakit pinadala sa mga ito? Kumusta na? Nalo nila, wala na yan ha. Thank you. Ano lang, again, sa kuan mo lang. Oh my God, artistahin niyo. Thank you so much. Nawara ng kulay sa ganyan. Stay. Thank you, Lynn.
And then, what is Binorder plastic di bibe. Cry. May maputik, may maito. Paano yun? Against the light yun. Pero, ang importante magayon. Ah! Ano daw yun? Wala. Pagtrabaho si Kuya Ma? Mama, tawag mo na ako ha. Then, Sabi na, namulas mo talaga. Hay, salamat kay may submitted na ako sa maghapon ko saro na. Paano ay kulang po? Tagawan ang kulang puro babalikan ko. At least may nai. Thank you, Lord. May submitted na completed. Oh my God. May submitted na. Wala pa approve. Completed pa lang. My God. Can you ask? What you ask? What should I ask? Maybe you asking me or you asking me or ask you. What do you mean? Ask anything. Just be respectful asking. Thank you. I'm not entertain toxic like fun.
Singing this a new I do 75. Dari ko aram po. National ID yun eh. Kung ano. Hi Shannon, says are you okay? I'm fine. Thank you Shannon. I'm fine.
Jennifer, Jennifer, nasan ka?
yung pinagdadaanan ko. Busy, sorry. Oh my God. I need relaxation. I deserve an explanation. Napicturean ako ni Nining. Sino ba yun? Si Bibi, si Nining? Bibi. Si Bibi? Kasarala pa. Lutang. Nagkasarala pa ako. May, pangit pala to. Hindi na pwede pala to mainit. Di rin san dati. Pwede pa mainit. Yan. Pag nasubmit mo na, wala nang edit-edit. Nakaduwa ako na na house for today. It's very good. Rain gentle falls. Thank you sa nag-liking. Thank you so much. Hi, Sir Steven. Hi, Sir Steven. Hello po.
Sarap. Hoy, umuli ka na.
Kamil. Kamil. Ma'am! Hi, hi, B. Bulalay. Very good. Kapagod ako. Continue ka sa good girl. Trabaho na. Yan lang trabaho. Ano kwarta? Yeah? Kasi ano, meron. Yun. Pero pagsulog. Grabe na lalay dito. Sabi ko namin ko. Oo. Pero sa sa ilawon. Ba? Boy, sinusuka ni malaklak na malaklak na eh. Ito talaga buwan. Sukan talaga. Ano na yung trabaho? Ano na ka? Ayun, di ka sukan ka lang. Turbo kita? Ay. Sa nakabilaw? Kumakabilaw. Nakamaminggal. Oo. My God. Caroline. Hi, Sir Donnie. Hello, Cheryl. Hi, D7. Hi. Good afternoon. Good afternoon, Ben. What times?
Thank you. Good afternoon, Sir Johnny. Excuse me. Excuse me. Dare you to cover the camera with your nose. Why? I like choose star fan. Dare you to cover the camera with your nose. Oh shit. What the heck? If you are stupid, don't come here. A lot of doing live, not here. I'm busy to entertain the stupid like you. Scroll down. No need. I have no time for you. Ano yung nag-comment sa ano? Ano yan di sa ano sa naben sa GC Maninon? Ha? Bilis na siya rin yung maragag sa ANC. Ah, okay. Ano ba yan ako? She's work. Yes, I'm working. Thank you, Shannon. Sorry, busy. Busy ang person. Just busy.
for watching. 9 people in the house. No. Work.